الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه في خطة الخطأ وخطاه وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقرية صلى الله عليه وسلم واسقة المنتقى إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام علينا يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga masih dapat kita menikmati anugerah terindahnya pada malam hari ini berupa kesehatan dan kebahagiaan. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita semua yang hadir di acara yang mulia ini akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Lillahi wa malaikatihi wa kutubihi walladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahul azim. Assalamualaikum.